Ukuthi bantu bami ngoba khona nje futhi sizothi bani uHana uHana wayecela uphenini eBhayibhelini uHana engabathola abantwana uphenini ebathola abantwana beka umsakele anduyana kwaze komnandi uthaliswa awumnandi amafuthi kwaze komnandi ukuthi awubheke izekothekele ingane so-ke uHana kodwa lokhu ekukhulekile kodwa ngoba engumthandane engimethembayo ngomthola umntwana so-ke inhloso namhlanje lezo sidibana noHana-ke sicela lawo khona wazi ukuthi lapha sasa uzokulapha khona into elapha bekhona into elaphaya so-ke njengokulana njena nesiqiniseko ukuthi uyazi uthonakela phandle babesiteli abahloli nawo umuntu khona nje I want to be there, 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 to be there. Amen. So sizosho njalo ukuthi njengokulana njena ufunela wazi ukuthi ngililanga ufunela ukuvela khaya. So-ke uHana wakhuleka wathandaza nawe-ke mntanami-ke incenge noma ngabe kunjani noma ngabe khona ingane ezokusakelayo noma ngabe khona abakuzicela kwaze kwamnandi ukuphuza kwaze kwamnandi ukubheka into ebhekwayo kwaze kwamnandi ukwenze njani wena mavelele esikoleni wazi ukuthi uthembele uthisha uthembele kuyo yonke uthembele kuyona-ke into esizoyenza-ke namhlanje-na-ke bahlonishwa abantu kuzohamba ngayo indlela futhi-ke okuyiyona yona and lolu hlelo lolu sosuka namhlanje-na-ke kusihlele ngomlilo bese kuba khona-ke ney'hlobo zethu uyazibona-ke uTelkom ozoyishayisa ibhukele ukuthi-ke hhayi ayenzeke-ke isekhetha sebedilova izoshintsha ngeke ifane namanye amasekhetha so isithe namhlanje-na-ke sizoshintsha isekhetha sebedilova sifuna-ke u-100% kuzo zonke iy'kole angizukwanda kwakusazobuya sengibuyela nina qho sizwana